Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigararia w'Ensoko TV na gukwandire na ndandonsi asore no gusaba kwaninga watwarire ritukurigia ritukuriga rie sabato na bego kwegokire ndemiroberio yagendrira sembeo y'Ensoko TV obutuko no bwo 14 mutinyino yo kabere mwaka no bwikiri bubere 25 ne mori tukeriga 14 kira umutinyi okabere na bego kira umwaka nigo ligo chengerwa ase okorokia obwanchani go cyase abantu ao bari umwanchumu rigararia obwate obwanchani go cyase ebare chiamate ao abananchi amashirika ao nemiroberio emenge yaene wase tukeriga burenchiremo eboseyende yokorokia obwanchani aya nakikwari chengera nabwo ningo korokia obwanchani ase ritukeriga nabo gusangana inche gwetera se mitandao yaito ya Facebook nabwo namba ito yesimi era ase screen yago gago umanyenga kiri tukeriga iyo bwanchani ryanyare koba ligo koira busase mitandao yane buna Clinton Ondigi karibu sana senchire abende bono tosange ali abarike baito bamangana basangirira kurwase mambi yaringe ntambe kurwase chinsemo ao ande mona seto kumurekera orogongoro gusi e county ya Kisii ne county ya Nyamira nabwo kumurekera turi chi county chinde chonsi aiga sensi ya Kenya hemerongene na isano naibira seribaga lyabakombwata se kurwase studio ya kabere togosabiro karansi ko benente kurbono wika omwerio sengenje mesa ya mayakurwa Ensoko ensa ya mubut kubwarero achakire bona. Karibu sana mwanchumu rigararia utko bwarero tugochakana roboti rokubwatia ekero ritukoria rero chitariki 14 umutinyoiga okabere ensengima egochengira ritukorio bwanchani nigobona batioterere timu ya Manchester United orosagire county ya Kisii bakoragwo no munyakero gobo Lutik Marube basangirikana hasegeta seni gyokwena na manyinga ya Kisii Blood Transfusion Center eryokwena na amanyinga gochia soko konya amagima ya bari bayaganetie ritukeriga ryo korokia obwanchani kubwatekana no kubora kwa manyinga hase okogania kurigoro kurwa ase abaroire kurwa ase county au echichibekaine county ya Kisii nigobona mutendere bwensemeyo yokwena na manyinga ya Kisii Nathan Maragia haenekirie buna nigo baganetia manyinga amange erigo konya abare no kugania uko asebono hegatia batioterera babeire baorokirie hobuya bwabo bukwena na amanyinga yo na kuboria abantu bonsi gweso kya sobunge kogendra kwena na amanyinga bunenchire moyo kogendra korokia obwanchani nabo kogendra kokonya abare no bogima bwaba samatuko alibosi muri kitopetu el machini nero gotoigorra MSM yakuru Ensoko ensa eyamo obotko bwarero Kiro mwaka stariki 14 umutinyo kabere nekere nsinkima egochengira ritko ryo bwanchani ritko rero nikabatioteria betimu ya Manchester United yorusagerwa Kisii bakurawa no munyakero goba Lutik Marube basangirikana sigitsini gyo kwenena manyinga gya Kisii eryo kwenena manyinga mayabalia bayaganetiritskeriga rya banchani buna moroche abana batiotereria gose aba fans gose supporters wa Manchester United etimu ene kabisa Kenya ngima banyara goikarero ase nyombene ne gusangiriria manyinga ya Kisii Blood Transfusion Center eyuerense ya Kisii Referral and Teaching Hospital erinde tonyare korusia manyinga tokonye abaminto ekera banyorere mebasukane para gose amaroira wao no maya tene tukoria abanchwa gose abanchani gose Valentine's Day intutu anyara goikaga korokia obwanchani boito ese balia bataimanyetie ngakire babwato boroire gose banyore accident intuntu wale konyara bwanchani boli bonde lakini bwanchani boito notobegete red etoko konya e society asenchera yani yenkoro yani entire ya Yesu kiagara yani moroche rero ni ritukoria Valentine ritukoria bari banchaine lakini tuga etogendete mirimo gokonya abana inchi sengencho chigodi weta nchibwata barwira bange batageta manyinga Wachikana no kubura kwa manyinga asukanya kurigoro kurasa barwire kuruchi county HBB kaine county ya Kisii
nigo mutendi bwensemeyo yokwena manyinga ya Kisii Nathan Maragia ainekiri niko baganitia manyinga mange eri gokonya abari no kugania kwo mono ngwakira abantu mashabiki ya Manchester United aso gupanga mona intwe koroshi gisaisi skoba successful wikira boni gato arasangiria manyinga tari make aijia gukonya abaruire bari chibodi awa boni gato bate shortage tubwate abantu tokonya chi county mbalimbali Transmara ngochera Rachuonyo ngochera Nyamira ngochera Kisii nyene no eregiga abandi bari ku Migori bachagiga because Kisii is a teaching and referral hospital cases chire complicated chons bino chigo chagugiga igo tuteta manyinga sobonge tokonye case echigo chagiga omaite before 2 weeks before ntu anyora obokorekanu gose amanyinga nakea asenya gitari ito na kiyato segete mono tukatara chimedia chito chagusi chigatwe platform na ndarira twagokere mwachira twa mobilize abantu bajira sobonge baka baito basa nombacha bali timu agency nini ne chiacha sinchiacha barusira manyinga abantu bale kuri kanisa batokonyira manyinga igo tigante babunambu ya mono si fans gose members bane mbarwe bitokyo bikebya tosegetire inya gitari to yaketi ya chinja tokonya blood transfusion center ikora no minto maragi olega iga mbatokonya gose batokonya ni bagenda tokonya next is toko kora kiro mwaka every 14th of February chinga kichicho nigo egatia batyoteria abaere irobya bwo kwene na manyinga na kubori abantu gwesokia sobonge na kugendera kwene na manyinga nonya ne richkuria ankyo ekero kurwa manyinga taringa gose okora bobinga gwakonyira umuntu utamaiti yaya tokumanyereria nga mambira ndikonyore abantu nabange okonyora baganitia manyinga na mubosikona bako bwepara usekero kinu umuntu arwarite naganiria manyinga onyora ngenya naye gwakonye tubugi manyinga kiemo nkwarwite no ne unity yemo okonyora nga konyora manyinga nige gokobera sinchira iri rahisi sana igombi yamo nasa abantu baitu bonsipi bado ntege sendi kunya gosegeta abantu besokia sobonge banyare ko bago donate manyinga usikuru manyinga irinde gokonya amagima y'abantu isikogega otherwise kurubusia manyinga ni gintu kia maana sana inga muno mutoko cherwa mutugukina buya kabisa ekero rweta manyinga ukwigubu mubiro buya kwigu kwa gusuire amarwira mangita gokonyo ekero kurubusia ya igo nko banjira abaminto mo chaso bonge murwa manyinga tokonya babayo ekero lyalinge ritukorio gochengera obwanchani nigo bono abatyoteria be timu ya Manchester United kurasoro gongo rwagusi baisokire na kwena na manyinga nencheremo yogokonya bali no kwani kwa manyinga abaiga nanyarabo nigo abantu baborirwe boisokia ero kwena na manyinga eri akonye bali bayaganitie kuripotiria Ensoko TV kurwase ensemeiga yokwena na manyinga ya Kisii menya kitari nene ya Kisii teaching and referral nchereteria na Pethuel Machin ni mramuri kito Pethuel Machini na wego mbia mona sabatyoteria abo be timu ya Manchester United aso kwerwa no mwe bwancha gokonya abali no kugania tukoska bosyo tutikata asiri tukeriga ryo chengero bwanchani nabuna enchira yamo yokorokyo bwanchani asiri tukeriga imanyekaine muna Valentines digo bona borokyo wabo nyagitari kurwa se skuri ya maigiri yo nyagitari ya KMTC county ya Nyamira basibya chinda chia mateisano kurwa se kenyorokyo mokonge kigutoka se ward ya Nyamaya hanse mo ibunge ya West Mugirango ase mo rubirio osirwa noyo okoriya no senata hase county ya Nyamira mushimwe Jeremiah Migosi niko bono chia mateicho chire no botaka obonene chiagokera igitambo kerekyo ase bono basabire higatia para ibande gwesokia kubakonya erinde kwegendera muri kito Embunda Steven Nyariki agotomanya senchire bwikira akiro ense ya chingira ritko ria Valentine ase ritko ria rero nigo bari abagosomera obunyagitari ase college ya Nyamira KMTC bara umuroberio bokorusia chinda ase chifamily sano ase kenyorokyo mokonge wodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango ime ya Nyamira Rukurutu Michoke Mongare ndio natorega iga na bakoreri naenda wanafunzi kurwa se KMTC Nyamira campus etuachirega iga se sauli ya charity etorega iga so konye community unabona tuachira so mongina ntuachete ground check tukanyora tamenya tibogi mabuya nyomba ya eteri buya asakorara nabe and we promise to come back ase family echimenyete no botako bonene nigo konyora chinda chiabalire amagoro
amagoko nabaigo chinsemo ao chumubere egento baereire obuya bwokorosi gwa chinde ekyo na gotigara batabwatike mo akende yonsi mujana turoje nyomba nane turoje bina bana manya teigo inje bwiga nkobe ndiga iko mujanda one naro na kijinda jande turoje nyomba munere amagoro rende mwangakire yandira matuko nyane myakebe inko yunde bororo lakini ngunya gotara andere nata ndema ndabwati amaizo kanyi kuruse na bana bwata amaizo roje lakini mwankorere biya akose ni moja mongonya aso moroberio osirwa hano yokoria ekirogo kyo bosenta Nyamira Jeremia Migosi nigo boigo abwatoka chindagera gochi family echibene chibwate chinda munenjere moyo kworokie obwanjani gochi ase chiamatecho aseritukeriga Samarita Ngorko Boniface Mung'are umwakilishi wa mheshimiwa Jeremia Migosi yuko lenekerenga kyo kuborio bo Senator bwa Nyamira County. Litukuria rero mheshimiwa Authorized me onte bingi chegaiga como represent nanto magaiga nendagera emetorero chi bande metorero 20 chingeni esabuni amona nesukari gakwenekia yo boigo motureti bororo nigereire obuya bwagendere kubekwa na barayimu na baiga bakwendera gwesokia na gokonya yamate eria esumbogete Stephen Nyarikimunde Omokonge Nyamaiya West Mugrango county ya Nyamira Mancho murigeria togotikana na yo bwanchani tosoebona se chinse mochinde norobotiro kubatakana siasa Maseneta wa county ya Nyamira mheshimiwa wa Kongo Mogeni nigo bona mochire muraibu ensi ya Kenya William Ruto asogotaikirania amagendero asense ya Kenya okwana kuru asense mu ya Kitengela county ya Kajiado Mogeni niga atebire mbache kubwata sia Dr. Fred Matiang'i hase eganga yae yokorige kirgo ky'uraibu ense na nigo bono hamochire obotendere bwe kyama gya ODM ase okorigia kubwatana ni kyama kya UDA. Mimi nataka niombe wananchi wote ambao mko hapa, kuna njama ya kutuuzia uoga. Tunaambiwa kwamba tusiongee kwamba President William Ruto hawezi kufanya one term. Hati Afrika ukiwa rais huwezi kutolewa na wananchi kwenye ofisi. Si nyinyi mnapiga kura ama ni Mheshimiwa Ruto anapiga? Ni nani? Si nyinyi? Na tumeangalia Afrika, kuna wengi wametoka katika uongozi kwa kufanya one term. Kule Zambia 2021 Mheshimiwa Lungu alitolewa na Echilemi Akainde baada ya kufanya term moja. Mheshimiwa George Weah kule Liberia alitolewa baada ya kufanya one term. Mwaka uliopita mliangalia kule Malawi Chakwera alienda nyumbani baada ya one term. Kwa hivyo hata mimi na waisi hapa Kenya msiuziwe uoga mkaambiwa kwamba hamwezi kumtoa Mheshimiwa Ruto kwa one term. Kwa sababu tunasema Ruto aende nyumbani ni kwa sababu amefanya maisha imekuwa ngumu. Ushuru inaongezwa kila wakati. Mwezi huu ushuru wa NSSF imeenda juu. Ukienda hospitali wa mama wazee wanaambiwa sijui NHIF siku hizi ni mitandao sijui nini. NHIF is not working. Shule ni shida. Mnakubali huyo mtu aende nyumbani after one term? Mnakubali? Na sisi tunataka kusimama na Mheshimiwa Matiang'i. Na iko wale ambao wanasimamia chama ya ODM. Wao wanatembea hata waenda kula ugali usiku huko na William Ruto. Sisi tukionekana na Mheshimiwa Matiang'i ati tunafanyiwa vitina. Hatuogopi bwana. Sisi pia tunatembea na kijana yetu. Mnanikubalia nitembee na huyu kijana yetu? Na tutafute hii kiti. Wangapi kwa mkono wanasema tutembee pamoja? Yes. Yeah. So sisi tunakuweka kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Matiang'i. Wale wenye wako chuki tunasema shetani afanya nini? Yes. Kwa hivyo kila mtu auze sera zake. Ule ambaye anataka kumezwa na UDA amezwa. Mancho murigeria tuguska busio hase orboti ronde majumbe wensemo yebunge ya Kitutu Masava mheshimiwa Cleve Gisairo mo MCA we wodi yerigoma mheshimiwa Nyambega Gisesa nigati ya bari baikirana sensemo ya matanga ya maine kiwase ewodi eyo asibarokana kogendera kumoko boko musike Fred Matiang'i abego kwenda kubolia bananchi wesokia subonge na kumusira bago kwa na sensemo eyo nigo bono bago kire mirubiro ya magendero ayogenda takwenekiwa anene mono ayechipara nigo bari ngikuya kwana hasumuiga wa matanga boko mwenia moya biasara hoyo momonene kurwase umuchi okeroka tuwa wate lami keroka
abangi nango no twomwaru kwa Roslet Back Street ari toni ito ya Keroka na ndo Roslet Market kwa kubere kiaba na beti nyanya next all tiri nya gitari ito inde twa Roslions P kiaba ni mora twa kare meeting entangan ande meeting yeyo twa kora ya bwata abangina bakaba montine chairman ye kyombe abangina bari beti nyanya mugirango nara muka Japanese abangina ko reporter twa tora tabons P kateba kire kenyoro weka pistol chire Keroka abantu bakarati banyore nanda bago tutu abantu bari ko mawodi baranyora kondo bwesika karati taranyora namba isato chipara ntwa nyoru twangulire twaguro 25 kilometers omoro bunoga ndete ko beko yondo nada ko tayo muske machini kero chipara chikoromu eko graded omoro muma akarati umenya ko beko oremiru once ko beko ebinde bibo gambi no bakomu lakini bila ta understand iyo mbiango doke mweneze iko kare koromu moro mobeku umawanza ko beko namba isato ina giteri ito ya Keroka mujumbe no arabisa when the president came ina tari gacha ina giteri ito ya Keroka ya wega for the first time as in Nyamira County this is the second public hospital ya wakara surgery awanya gitari mbaroro wate issue ya Marioko atingwa rectifier abo igo mongine to mwana ogarwarire kende gions kende nyatari kibasari omoko ya mubasa pero mwana kareki enyo umwaka oyo ninatoa milioni 80 8 million kuchia saa bana 23,000 ngaki ilikuwa nkubwa tu koboko moyo manyire na lyonyore basari yo wakati nisha ebesa yo mugetutu ne yo mwana mugetutu eno ansingerete sana igoro yeskuri ya kigogo birasi bibitano akole renovation echinomba chake barna roseti nese ngencho eno angete kurobisiana agantebyo takole tibo anje tinko egubia akaigere skuru sana. That is how eno kanchete a community ya Keroka. Kwa heshima yake tulitengeneza hayo madarasa na choo kwa watoto wetu. Isi ngenchaka nebuti abana b'abantu bande bya era tukatwalira abana bayamaye ningase ne korosi birasi bine ebinya ali abana abantu bana ba Keroka banyora sagia abasoma tuska bose mwancho murigere asoro botironde okoboriwa nigo kwarurwe gochaso murabe kya magia ODM Oburu Oginga korenta barabe kya mekyo kya ODM amo bose bochori bonene mwaka bwechiri bubere 2025 oko nokoboria kwarurwe no munyakero gobwe kya magia ODM county Machakos Peter Matulu asate bire hugwatanekana okokogendrete kwene kiwase kya mekyo nigo bono aorokiri obuba bwae bune kya mekyo geise kogendrego nigo kirachi kugwa so bochori bonene buri bosio ayo nigachire matuka make maiga ya komiti ane kya magia ODM komorusia bisi mheshimiwa Edwin Sifuna una umurikio manene bwe kya mekyo. Party leader wetu sasa ni Dr. Oburu Odinga. Huyu ndiye sasa anashikilia na yeye ndio mkubwa wa chama chetu cha ODM. Na kwa sababu hatujamaliza ADC yetu, National Delegate Conference, kari wetu ni Edwin Sifuna as we talk now. Kwa hivyo sisi branch yetu tuko tayari kusaidiana na wale ambao wako ofisini sasa. Ingawa kuna mafurugo hivyo, wanasiasa huenda namna hiyo. Sio makosa kwa wanasiasa. Wanasiasa unajua wako na mambo mengi. Wamekosana tu kwa ajili ya vile unajua elections ziko karibu. Lakini bado ODM ni very strong. Just as it was before. Na kwa hivyo sisi tumesema watu wa ODM wawe pamoja. Dr. Oburu kwa sababu yeye ni mzee wa kutosha, ana umri wa kutosha na ana kiwango cha kuleta watu pamoja. Tumeuliza Dr. Oburu akae chini na wenzake tukubaliane, tumalize haya maneno mbaya na tuseme pole kwa yule amekosea mwingine, tukae chini ili tupange tutaingilia kwa siasa za 27 namna gani. Kwa sababu
sisi watu wa ODM peke yetu hatuwezi kupata kiti kikubwa, hatuwezi kuchukua presidency, na ni lazima tuingie kwa siasa, tusikilizane na zile zingine political parties. Kwa hivyo hatuwezi kwenda kabla hatujasikilizana. Nauliza ikiwezekana watulie kidogo ili tupate nguvu za kuzungumza. Tukiwa divided namna hiyo, hata wote hao wametoroka hawezi kutosha kura zile zinatakikana. Hao wanaenda kwa broad based, pia ni wachache, hawawezi kufanya the broad based leader apite. Kwa hivyo tumegawanyika na tutaanguka zizi zote. Wale wameenda upande huu wataanguka, nao wale wanaongozwa na Dr. Oburu wataanguka, wale wanasifuna wataanguka, na kwa hivyo tutakuwa tumeanguka zizi zote kama ODM. Mancho murigeria abo no togoika omweri asense mega entangani ya mesa ya mayakurwa ensoko ensa ayemo tokogenda omutumuko akeigo kurene nkurena turasense mu yakabere na mange turagenda so mutumuko roboti twanya tukoba tokwa libagaria bose botuko bwarero kubwatekana niri tukeriga ryo gochengera obwanchani nigo omurikito Pethuel Machini akomanyanga egetambakero kyabo lituko lya rero no korokia obwanchani kurende banyar koba bako oborania amaborio gari negati omurikito ito bwamangana mu yasense mu yachigosori bagatebanga timu ya Manchester United yanyara ko bage kubwachiwa sori nyachioka yangire korokia obwanchaniga bako irega komberende toskaru manchu morgeria korana ndase kagetari getampe. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskato nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obumogusi Eliane Kerubo Frida. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omunene wetira amatera amansu ebibungo naboigo Imegataseni gya Ensoko TV tuchikumirana ikera ritwo rya Jumapili chakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia omunguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo Imegataseni gya Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Politangani nego ya manyika ntuna de la Mer Road bosibu gonchuro lieta na kurukwa the 6th Avenue ne bale bugure chobunda bumuchoma no Nairobi gwetira magacho jobo nchuliria asense muyende ne ya muyichibara asokorobekana ko koreka imiyo mucho Nairobi ine nunyiri tukorobekana ko basaba agency Umerna na Clinton Ondegi akoma nyigoro jebara ya Kenyatta Avenue Nairobi. Ensa ya monenusu ya Jumapili ye kitariki 15 cy'umutinyo yokabere bo mwaka bw'ikiri bibere na 2025 nomo ime ya Ensoko TV uboroso bw'umuguse. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi.
Karibu sana mwancho murigaria sensemega ya kabire yamesema yakure nsoko ensa emo mbiyamana soko gendra gusangana into nabono togosuka bosio chinga kichinyenge nigo bono abasae babeire bagotigara magega asoko yesonania nimiroberio ya gisiasa bono nigo oyo mubo basae abo bari neganga yogochia kora asoba chorio bonne bore bosio kurase county ya Kisii Bivon Omari aesokire na kuboria basae bamwe abo gwesokia na kubwata ebibande kwerikia buna baki chikura asobonge erigo chigokora amonchori asoborai asoba chorio bonne bogocha. Kwa majina anaitwa Bivon Omari, katibu mkuu wa vijana kaunti ya Kisii. Na awamu hii lazima sisi kama vijana tuunde serikali ama tuwe ndani ya serikali mwaka 2027. Kwa sababu kwa muda mrefu tumesalia nyuma kwa mambo ya maendeleo, na awamu hii basi tumejitoa mhanga kwamba lazima nasi tuweze kuunda serikali. Kwa vijana wote na wasawishi muweze kuchukua kadi za kura, ndiposa mwaka 2027 tuweze kupiga kura kwa fujo, ndio tuweze kuingia katika serikali. Wito wako kwa vijana, haswa vijana wanakataa kushika kura na wengi wao ndio unapata mitandaoni wakisema mara tunataka kubadilisha serikali, mara one term, mara unajua wakati mwingi vijana saa zingine ni kweli unapata wapo mitandaoni na hawajaweza kuchukua kura, ila ningeomba basi pia IEBC iweze kuweka zile siku za kujisajili kama wapiga kura ziwe siku za weekend, manake weekdays unapata vijana wengi wapo university, wengine wapo college, kwa hivyo unapata kwamba hizo siku Monday to Friday kidogo ziko inconvenient kwa vijana kuweza kujisajili kama wapiga kura. Najua kutoka moyoni mwao wako tayari kushika kura na kuweza kupiga mwaka ujao, lakini pia tuweze kujali maslahi yao. Tujue kwamba weekend ndio wakati unaweza kuwapata wako free kidogo. Hivyo IEBC ningeomba sana muweze kuzingatia hilo. Leo ni siku ya wapendanao, Valentine's Day, na aswa ni kuonyesha upendo. Je, ni kama vijana wito wenu ni gani, ama leo mkependa kufanya nini? Kidogo siku hizi unajua mapenzi economy ni mbaya, so vijana wadogo youths wanasemekana kwamba shida ambayo iko ni ndoa na mambo ya mapenzi kidogo, lakini basi ikiwa ni siku ya wapenda nao, ningechukua tu siku ya leo tuweze kukumbuka vile visa ambavyo vinaripotiwa katika vituo vya polisi. Unapata kwamba kuna kijana ameoa mpenzi wake kwa sababu alipata ako na uhusiano na mtu mwingine. Tuweze kuwakumbuka tu leo, isiwe tu ni siku ya kusherehekea, tuweze kukumbuka visa hivyo na kuvikemea kwa sababu sio jambo zuri. Na pia kama ukiona mapenzi yamekataa, usije ukaua mwenzako jameni, lakini all in all, happy Valentine's Day. Mancho murigaria togosuka bosio bono ekiombe kiaba kuri miremo we chi university ase Orosaguri University ya Kisii niko bwane kia obachori obwika omwerio na korokia abobsa abayago choro gosobisi gochia kwanekya nkobeka bare emiroberio yokogendria amaganio yabakori miremo we university bago kwana chinga kecho niko bono baruro kubone gochia sobotendrwe University ya Kisii kobeka emiroberio yogochia kwanekya buna amaganio yabakori miremo we university yunachi kwikirani gwa senchera erengia ka kwana chinga kecho murikyo monene omachore George Ndima nigo atebire nigo barachia kwanekya ngwikaransa bare no gotendrwe university kuigwana enchera bakwanekya emiroberio yabo mamincha no kwanekya okurobekana ase chipara egento bono bari bachorwa baenekire mbachikobeka emiroberio yogoikanania na kobeka bosia maganio yabakori emirimo. Nilikuwa nawania kiti cha utrustee ambaye ni mwenye kusimamia fedha ya wahadhiri na kusimamia vitu ambayo inahusika na kufanya kazi, utendakazi wa wahadhiri katika hiyo chama yetu. Tutatetea maslahi ya wafanyikazi wenzetu na nashukuru kwamba wametupatia nafasi kama hii na tutawaangusha na tutafanya vyema. Wapinzani wangu walikuwa wengi, sio wapinzani vile, kwa sababu kila mtu anajitosha ulingoni ili ndio tushinde pamoja. Ushindi kwangu ni ushindi kwa hata wale ambao tulikuwa tunashindana. Hakuna mshindi na hakuna aliyeshindwa. Na tumeungana mkono na tutafanya kazi kwa pamoja. I was vying for the position of UASU chapter vice chairperson, and I have won with 106 votes. It was very tough. It's tough for ladies in politics,
I have experienced it. This is the second time I'm vying. The last time I vied for treasurer during our by-election and I came in second. And I thank God for this win this time round. Basically, the function of the vice chairperson is to deputize the chair, to chair meetings when the chair is not available. And we will be able to fight for our members when it comes to their rights and any other issues that arise. We want to go in and revamp that and negotiate that so that we have all that done. Equally, we have the CBA 2021-2025. We want to move with speed so that we are able to conclude that CBA so that our members are able to enjoy the benefits from that CBA. The message that I have to give those colleagues who competed, they did not get through. Let them come, let's join hands, and we build the university. So that we had very superior policies, all manifestos. All our manifestos looked the same. It's only that we were lucky to get in, let them come, and we join hands. We must build a formidable KISS University. Tukotikana na ichiseme mwancho muri ya toka soa wachanu haba bwatani bya sekte wachanu kurwase account ya Nairobi nigo bayesokire na kuri ira yo guchakogendera kwanekya umugirobo wika serikali account ya Nyariko bake gwikaransa na barabona koigwa amagani yabo hasebona bamochirio uburayi bwa serikali yabono asukutaikirania emeroberio eri bayigwananire yo guchakwanekya ngwikirani bare obokoreri baba soko bwatoka obobwenia wechiasabana inji. We have a county that is now running away from the obligations that the governor himself said that is faithful to, and they will ensure that they are fulfilled. We are a frustrated lot, courtesy of a healthcare worker. Over 7,000 healthcare workers in Nairobi City County, they are aggrieved with their employer because of issues that did not just turn up on a day. These issues have been there for the longest time. We have been negotiating on these issues for the longest time possible. There has been some empty promises. We cannot sit with officers, agree on what to do today. We plan on what to do tomorrow, the weeks to come, and they run away from that agreement. Since KUKO started its strike on 22nd of December, and the rest of the healthcare workers started their strike on 8th of January, we have not had a constructive dialogue meeting on a Mwancho murigeria nase egikaro kemeronge tatu na kianda ase abarai bechinse cha Afrika bakomerana somo chomonere wadis Ababa ense ya Ethiopia niko murai wense ya Kenya William Ruto haikirana asensemeyo abegonyora libaga ryo kukendera kwegerera uburai bwae hanemona sate abire nigo abekire asomo stadio bosi ya sekta yobochenu asasabire egati abarai kurwa sorongoro Afrika kubwaterana kweneke bunamba chigo ikirania ogokonya na gutinya miroberio yo kubwato ko bobwenia gocha sabana inchi babo. Through the new Social Health Authority, we are expanding prepaid access to maternal care. So far, we have facilitated direct coverage for 50,000 vulnerable adolescent mothers, guaranteeing antenatal, safe delivery, and postnatal services. We are onboarding a further 38,000 mothers to ensure that cost is never a reason a young mother is denied safe childbirth. Financing, however, must be matched by clinical readiness. Under our maternal and newborn health, we are concentrating resources in 26 high-burden counties and delivering bundled medical equipment directly to last-mile facilities to strengthen emergency, obstetrics, and newborn care. We are also recognizing that system resilience depends on the health workforce. We have trained 720 frontline health workers and deployed 2,880 community health promoters and 192 community health assistants to extend coverage at grassroots level. These teams serve as the first point of contact in our villages and are supported by 25 primary care networks that link local facilities to specialized referral care. Mwancho murigeria no tuwikira omwerio hagwasa gukumanya ariana kiwe ase eritukeriga somurai wense agendrete negikaro kya sensemeria Addis
ensemeria ya Ethiopia kurende bo director na kurase studio ya kabira ko nginyorenga asenseme go muraibwense agendrete nyoranga ense ya Ethiopia nigo bagutumika e calendar ingao kegima ni area togutumika chinse chinde anemono buna Kenya muraibwense karita sense ya Kenya go cha Ethiopia adotigete ense ya Kenya turu mwaka 2026 lakini kira sense media ya Ethiopia tokumanyigwanga e calendar ense ya Ethiopia nigo ere emiaka gatia 7 na 8 magega igo umuraibwense kare Ethiopia kumanyigwanga otiranire magega ange 2018 yao kakorena ase ensi ya Kenya na atonyora sato tikete 2026 tunyar kupato kugendere miro mwancho murigere aguno toike omwerio nchenkuru kwa Clinton Ondigi bia mona sogo sanga na into ase MSM ya kuren soko ensa emo twale margo bengi agendra kwego kinemero bedegendra ta sembeo ya Soko TV koraga chinsa isato nande ninchi korena gaiga to sange Brian Chaka na Felistas Kabendi na butu abwatira na kwene kiamaro bine chibicha ngochara senchire ringia